ni qualification y'igikombe cy'isi Nigeria ndetse n'u Rwanda na Lesotho. Meze bite rero? Mwaramutse neza, amahoro y'Imana abane namwe. Nizere ko mumeze neza aho muri hose hirya no hino mu mpande enye zigize igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Nizere ko muri amahoro. Nizere ko wamaze gukanda subscribe ndetse na comment, twe tubana mu biganiro bikiye bitandukanye n'andi makuru ya sport agiye atandukanye. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi abakinnyi 28 bose bamaze guhamagara, bazakurwamo abakinnyi 23 bagomba kwifashishwa ku mukino u Rwanda rugomba gukina n'ikipe ya Nigeria. Nigeria mbibuse ko yamaze guhamagara kare cyane, yo bamaze icyumweru barahamagaye abakinnyi bose, yaba abakina hanze y'igihugu n'abakina mu gihugu cya Nigeria. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda rero yari itegerejwe kuri uyu munsi ko igomba guhamagara abakinnyi bose 28, higanjemo abakina hanze y'igihugu cy'u Rwanda n'abakina mu Rwanda. Abakina mu Rwanda n'abakinnyi batarenze nk'icumi bahamagawe, dore ko abenshi biganje mu ikipe ya APR Football Club, abandi Rayon Sport, umwe muri Polisi, undi muri Rutsiro FC, abandi bose bakina hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Nigeria igomba gucakirana n'u Rwanda ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu z'uyu mwaka. Ku itariki 25 u Rwanda rugahita rucakirana na Lesotho. Ubwo ni umukino, ni imikino yose ya qualification y'igikombe cy'isi. Wakibaza ngo abakinnyi ni bande? Nibo ukwiriye kumenya. N'abakinnyi bakomeye cyangwa se n'abakinnyi usanzwe uzi, n'abakinnyi basanzwe bamenyereye mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ubwo uraza kwibaza ati se ninde mushyashya winjiye? Umutoza bamwita Adili Murushi, niwe mutoza w'igihugu y'u Rwanda Amavubi ujeho vuba. Ese tumwitezeho biki byibura n'u Rwanda rutajya mu gikombe cy'isi cyangwa se ngo rubone iyi qualification? Byibura agomba gutsinda imikino myinshi ifatika, byibura bakaba abakabiri mu itsinda, byibura bigafasha kuzamuka ku rutonde ngaruka kwezi rwa FIFA uko ibihugu biba bihagaze ku isi. Ubwo wakibaza ngo bakinnyi bande? Tuhere ku bazamu bahamagaye Ntwari Fiacre nk'ibisanzwe, bahamagaye ubita Ishimwe Pierre w'ikipe ya APR Football Club, bahamagaye witwa Buhake Clement, bahamagaye witwa Wesani Maxime Kari Natani. Ubwo bakibati abadefenseri ni bande? Abadefenseri n'aba bakurikira. Abadefenseri bahamagaye Ombolenga afite nawe ikipe ya Rayon Sport Football Club, bahamagaye Byiringiro Judge Libere w'ikipe ya APR FC, bahamagaye niyo Mugabo Claude ikipe ya APR FC, Bugingo Hakim Rayon Sport, Mutsinzi Ange, Manzi Thierry Nigena Clement wa APR FC, Shimimana Yunus wa APR Football Club. Abakina hagati mu kibuga bahamagaye Bizimana Jihad, bahamagaye Ruboneka Jabos wa APR Football Club, Mugisha Boneri Casemiro, bahamagaye Rubanguka Steve, bahamagaye Kwizera Georgia, bahamagaye Mugisha Gilbert wa APR Football Club, Irago Haji wa Rayon Sport, Mugisha Muhire Keveruni w'ikipe ya Rayon Sport Football Club, bahamagaye ubita Samuel Leopardi. Noneho mu abataka nibo batabonetsemo abakinnyi bakina mu Rwanda benshi cyane, abataka cyangwa se nomero 9 bahamagaye Shuti Nosa, bahamagaye Mugisha Didier ukina mu ikipe ya Police Football Club, ari nawe urukumbi wajemo mu ikipe ya Police Football Club, bahamagaye Habimana Yves. Ndarakeye ku Habimana Yves uri no mu bakinnyi bafite ibitego byinshi muri Championnat y'u Rwanda cyangwa se Rwanda Premier League, ari mu bakinnyi batunguranye cyane guhamagarwa mu ikipe y'u Rwanda Amavubi, ariko abantu benshi bari babisabye. Habimana Yves w'ikipe ya Rutsiro Football Club, Rafael Yoruke, bahamagara Manishimwe Jabel, bahamagara Sahabo Hakimu, bahamagara Ishimwe Aniseti. Abakinnyi 28 u Rwanda rugomba kwifashisha, bagakoramo abakinnyi 23 bazifashishwa mu mukino wa Nigeria ndetse na Lesotho muri qualification y'igikombe cy'isi cyangwa se gushaka tike ibajyana mu gikombe cy'isi kizabera muri Canada. Iki gikombe cy'isi mbibuka ko giherutse gutwarwa cyangwa se ikipe iherutse kugitwara n'ikipe y'igihugu ya Argentina hamwe na Lionel Messi, aho bahoraga kuri finale n'ikipe y'igihugu y'Abafaransa. Akandi gashya nibagiye kubabwira kaza muri iki gikombe cy'isi. Iki gikombe cy'isi kizakinwa mu buryo butangaje. Iki gikombe cy'isi ati bimeze bite? Iki gikombe cy'isi muri half time cyangwa se mu gice cya kabiri kigiye gutangira, bazabashyiraho abahanzi bagiye batandukanye, bazajya bataramira abakinnyi cyangwa se bataramira n'abafana bitabiriye uyu mukino baje ku kibuga hariya mu gihugu cya Canada. Ubwo ni ibintu bishyashya bije mu gikombe cy'isi, bitari bisanzwe bikunda kuba ibingibi byari bisanzwe bizuye muri NBA. Ni ibintu rero bidasanzwe. Ikipe y'u Rwanda Amavubi ese izajyayo? Nirabona qualification y'igikombe cya Afrika kuva mu mwaka wa 2004, ubwo nibwo baheruka mu gikombe cya Afrika. Ese yabona tiki ijya mu gikombe cy'isi? Tuyishyigikire kuri 21 twese turi muri stade Amahoro u Rwanda na Nigeria, 25 u Rwanda na Lesotho. Ciao.